Dobar dan. Danas odgovaramo na još 3 pitanja koja ste postavili, a koje se tiču regresije, odnosno regresoterapije. Prvo pitanje je kako izgleda regresija u prošli život. Regresija u prošli život se odvija postepeno, iako naravno postoje izuzeci kada ljudi direktno odu u neku od scena iz prethodne egzistencije. Međutim, najčešće je potrebno da prođemo kroz određene faze da bi mentalni deo našeg uma mogao zaista da shvati šta se događa, jer vi ste sve vreme tokom regresije budni i iako se tu bavimo podsvesnim delom uma u kojem su pohranjena sva naša ranije sećanja i iskustva, tu je prisutan sve vreme i naš mentalni, logični, intelektualni um i njemu je potrebno da zaista takođe poveruje taj proces. Iz tog razloga se taj odlazak u prošli život dešava postepeno i prvo odlazimo u neke ranije godine vašeg života, koje su možda takođe povezane sa temom sa kojom ste došli i na kojoj želite da radite. Zatim odlazimo u detinjstvo, potom u najranije detinjstvo kojeg sasvim sigurno ne možete da se sećate na mentalnom nivou, ali zato ga se možete dotaći na tom podsvesnom nivou jer je sve pohranjeno u vašoj memoriji. I onda odlazimo u ono što mnogima deluje neverovatno i magično, a to je in utero vreme. Dakle, vreme u materici, vreme kada još niste bili rođeni, ali se vaš um i vaše telo itekako razvijaju u majčinoj utrobi i stičete sećanja, stičete doživljaje, imate razne emocije i sve to utiče na vas danas. Odatle tek odlazimo u neku od scena iz prethodnog života. Odlazimo u neku od scena koje najčešće obično nisu jasne zašto su se baš one pojavile, ali kako odmeču vama postaje jasno kakva je direktna veza između te scene i onoga što vas muči u ovom životu. Puštamo da se ta scena odvija, koristimo razne psihološke tehnike za razrešavanje tih emotivnih čvorova i naboja koje postoje iz prethodnog života i odlazimo do scene smrti u prethodnom životu ili alternativnom životu, neki vole i tako da ga zove, jer nije izvesno da li je to zaista realan život, jer je jedan od mogućih života koji ste mogli da živite. I na toj sceni smrti vidimo koje je to neko obećanje, zavet, uverenje koje je vaša duša tada donela sa jedne prilično niske pozicije svesnosti, a koje može da ima uticaja na to kako se sada osjećate, kako razmišljate, kako reagujete, delate i tako dalje. Možemo da idemo i ono što se zove život između života, a to je ono stanje duše u vremenu planiranja između dve fizičke egzistencije. To je ukratko kako izgleda regresija, a ako imate još nekih pitanja sa samim procesom, slobodno pišite. Drugo pitanje za danas je da li u regresiji možeš da ponovo doživiš traumu? Da, šta se dešava sa ljudima recimo koji su imali neko traumatično iskustvo u detinjstvu ili u ranijim godinama ili u prošlom životu, da li ostaju ponovo zarobljeni u toj emociji, proživljavaju sav taj bol i tako dalje? Odgovor je da jedna vrsta emocije se doživi, ali ne tog intenziteta, ne te jačine kao kada ste je inicijalno doživeli. Potrebno je da osetite tu emociju da biste znali da je taj događaj stvaran, zato što vam emocija u stvari govori koliko je realno to iskustvo koje imate, ali se trauma ne proživljava. Znači, postoji taj neki sigurnosni parametar koji se unosi u seansu, tako da ne možete, ako ste recimo doživjeli udar groma ili doživjeli smrt bliske osobe, da ne možete da se retraumatizujete. Da li je regresija etička? Da, iako postoje raznih teorija na tu temu koje uglavnom potiču iz suštini iz nerazumevanja toga šta je regresija. Crkvene neke dogme imaju sukob sa regresijom, iako je čak i hrišćanska crkva sve do 5. ili 6. veka ove ere priznavala prošle živote, priznavala reinkarnaciju, ali zbog nekih političkih ideologija to uklonila iz svog učenja. Dakle, moja jedina preporuka je da kada odlučite da odete u regresiju, da biste osigurali da je sve zaista u skladu sa najvišim etičkim standardima, da to činite sa sertifikovanim terapeutom koji ima iskustvo, koji je školovan i koji ima trening, koji mu omogućava da vas zaista mirno i sa mnogo pažnje, ljubavi i sa profesionalnim standardima vodi kroz taj proces. Odgovarat ćemo na još vaših pitanja u narednim videima. Pratite program Terapija duše. Vidimo se.